ladon kumbashi po do karsanteli gilong yeng nagasnong umat wan bat umat tu hapo Riboy district bekim shimlayo priang yu kaurishan kumba kidei hok ban yo kabala penmang gerpang daga sorkar hapo ka National Food Security Act kane kala pau pertai hadien bagi tegi long yeng jong kitegi shnong ila lej ban ujor sendan chu Inspector ka Food Civil Supply and Consumer Affair haka office jong ka Deputy Commissioner hanong po bad hakane ka ju hi kasngi kitegi long yeng haringkat ka jing senran lang kidekot ka HANM Riboy kila lej ru ban yakando ka kong RM Kurba Deputy Commissioner ka Riboy District nakabentaban panjing syai halor kitegi jing bomyo kaurishan Kikat namar bangi ni kum kahok jungi ngidei bandawa namar ba dadu pami kini kikat usnem dadu benai bakandai usnem hajar kat kandai ngela yo yang kikat dadu mentang yang pat yo ya ukha kumba ka sarkar kalamang sengi hapan thot ya kahok lajang na ngi liwat hal dilar unong ba ni ukha pat pelai dadu mentang dan lawan sane pan ong ol de pelai te udilar pat nandang lipan ki paibak ki ujor ya udilar namar ba kahok lajong ki haban wan akum kane ka pertei ka ba khang ta kahok lajong idei ban yo lada siu yo ni ukha ni tengim hun idei ban yo la kahok lajong idei tang ni kilong kini ni yo tambah ni yo kitu ki ba kikat barim kitu ki BPL kan ni yo tang kini ki ba kikat thama tengim pat yo ini kikat thama ki ba dei bakum no AAY AAY berkanon NFSA long kini ki myo jerap khau Ito hanagi nakaleng yung kaseng SNM Riboy District iwan ang po DC office agad kasih rengkat begini gilong kami kiban po umat nakaleng kaseng nilayo tak komplain na gini gilong kami halor ba ide buat ukhaw ration Jadin ba kaseng kalayo komplain yung ba kilapun changi bat kilapun tip changi yung ba yarap lem yangi ba une ukhaw ration sa snong yung kambek kata karukum sam tingi na kalang kaseng ngila kim khai kata ngila budin ngila khot bani kendu iki hagan katayo wal adab bat ngila pek ini kikat yung ki bat ngila wan sene sapo DC office banwat jingtip te nagalang kita food supply yung ba Yau ne ukhaw la de pelaj nadu bala isu kini kikat kita pasolong ngo apa kini ki long kami na umat ki kham syam layo ya ukhaw adu mentagi sngi ngambakla udang sam menta sibenai hadin ba kalami ka komplain na kini long kami te nakal yang kaseng niso ban penremjur ya udilar uba la penbit kini long kami uba ong ba ngim syam layo itu ukhaw kumno ngin sam ya phi te kane ka jing sim kabu jong udilar khamtam hakane ka por banon kane ka lockdown ki pajba ki baduk ki bajenjar bapli ki ba syam jenjar kum hakane ka por te nginang la kaseng nginom song thai nginang ya budin ya kane ka kamba sano to ukhaw uja barok sikata ladu bala isu gini kikan kine kilong kumi kide banyo ya ka hok ka jongki badna kaleng kaseng nginang ya sakman Adu bakindayo ya kane ka hok ka jongki nginom song thai harangkat begini gilong kumi ni wat jingtip yaw ne ukhaw sai uja barok sikata kane kadai ka jing bamsap peleng ka bangila banong haba ka sorkar kala pelai yaw ne ukhaw penban une dilar unengnut banong ba ngim syam layo tingi kentu syakaliang ka food and supply ba kane ban sim action ya kum kine ki Jai breu ki basim kabu ya upai ba khamtam hagene kisi ki badon kane ka lockdown nakala ka sengru nya ka jing maham ka bateng yo ne dilar ba unomlin su banle kum kine ki jai kam nang ba ka imlang ka salang kandon haganong ka snong ginya trelang para khasi ginya tre kanong ka kam hakaba yadai hasnong hathau